chairperson le Hmeichhe sub headquarters member zong the local committee in Zavai International Women's Day chibai ka book masna cheuni kan thu sui turate kan lu ma in introduction te han nei vela chain ka sha kan voi khat in huna te ni hlom boka hei kan president Chhimthlipui te ne ni chan lok adalata te kan thu ho zo to kan lo in hme sha to ma ro chu atam jok hi vo india kan voi khat in huna ni in ka sha ka ming hi achina soita kan khan ri ni le rem siami ani a aizola son bong ko na chung kwa in kanom ve a pasal kala nei lawani tikha kan seilang ve shim shima ti chuanin hetlai long tlaya hianin nikum Ngaihthlak khan karon oma ahma in CGM te chulo om to thin thoma se Hmeichhe a chuan ahma saber kan ni ve ni tikha thil chin chha tla keima tan big chuan mi ve wangin kan tar lang ma sa ni a nia CGM ti lai hi nia mi pui ti han tan china voin nia kan local khom chan na tak le hemi program lo hlo tin the na chan chu district tina hian district heta benara inta rang hian district legal services authority hi kan omta long kai district a hian mingin po ta kal kan she how to ang secretary mi han ni ti ve kan how to ten tikhian kan office ama ro chu kan chung kwa le ke mani chunga har sat na aron thlen chia hian I kan buai china engtia ti tur nge engtia malak tur nge tunge kan biak masak beranga tunge kan ron masak berang ti hi kan shelo china ni chung in shat na chu district legal services authority hianin kan thok china chu mai pia chuanin I hei thil swal na lo thenta atuar tu te hi compensation hi sarkar na pechina chu I legal service lampang hian kan buai pui sak china ni tu na po hian khatiang no pangpong swal te twar tu kha an hming chu tarlan arem lawa ka soilo mayanga I longtlai district tan hianin mi pahni sarkarin cheng an chung te tan khan an le no pangronin enkol chhozel na te pon yang chu khata tan khanin cheng nuai nga ve ron pe a amai ro chu asum fai hi kan la mu cha lo wangin adong tu tur te hne na po kan la shil lawani khatiang ang local pui te lo buai pui kha legal service one kan kan na chu ni ta tin lok adalat te kan thu thina I code han thleng pui si lawa thu buai nei te ha nge dokan khat ki la hanin soirem tlanga kota kal buai ngai lawa khatiang ang ti si te kha lok adalat te kan nei china nakina po nang mani pon in lo sha to mai theya chanchin bula male TV scroll la ma te kan ron kal tir china tun February ni som pak inrin ni khan cholkar ni na khan kan nei ta a pathianin har satna te omlo ni chuan pathian zara dam ten kan omanga mei tha a inrin ni kar ni na kan nei le anga central sarkar lama tang central sarkar te kati legal services nuaya national legal services nuaya hianin india ram pumpuya ahu khavin ni khata ni in anga man tur ti ni wangin kan mang china ke ni longtai district a po hian kan lo mang ve chin re ani ti kha in lo she to mai the kan han shil shele ni se tuna chang kan hunte a in cher chwan dewin ka sha ti tur dang te khain na nei deu nual ni in ka sha vo in ni hi International Women's Day ani angin khovel mun shanga le India ram hunat le Mizoram mun shanga te man ani dona ke ni longtai district a I man lawa hetia an liam ringot mai tur hi awi om katia chu wangin kan ho tu te kan hanin berona vo in yang hun hi kan lo thleng theita a alo mom me mani ti kha kan tar lang le lok ni sela ti chuan kan thu soi tur la ma lu ta ila India rama hian dan hi atam em me ya ke ni pon kan han zir tak na chu zir sen le thiam sen pon ni lawa abu en chok zel ngai te ni a I ama sabera chuan CRPC kan ti mai entinan CRPC chu Code of Criminal Procedure ti anita a khata khami big boin nia chuan me chhia te ni ani angin me chhia te hum hal na te ven him na te me chepwal dan te lo om rengem ti te khang zong I kha I ron thur big kan tumanga vo inni big ka chuan CRPC ha kan soi ma saberanga CRPC chu entina tan thilpoi khoi na te lo om ta a
police ten poi khoi tu ten han man ta a engtin nge a case kha an chui zuyang mo engtin nge an kalpuyang khatiang zong in kai shwaina bu kha ta ni chumi inna meichhia te big a soina chu atang pui kan shat nge tur pui mo te kan han tar lang masa anga ama sabera chuan mei kan shat reng tur meichhia te na kan rights kan shat reng tur chu meichhia te hi ni in lo shu to mai theya nitlak nu le jing ni chwa ma hian judicial magistrate phalna lo chuan min man theilo ani ti kha voinia hian kan soi ma saber duwa nitlak nu le ni chwa ma ni chu adar san ai nang a soi thei ani lo ta ni thasik le ni puyen ang lo awangin kha meichhia ten kan rights ani tur ani kan shinge nge tur ani a ama ero chu tul big thila meichhia pon zana poi khoina enge an no ti pal thei twal thana te polo thleng thei tin rui thei thil number 4 sarkar le danina phalo te pon lo pol thei khatiang kha izana ni ti atlak nu le atuk jing ni achwa ma si a meichhia man nge angai ni kha chuan judicial magistrate phalna kha police ten an ron la nge tur ni an nai ber judicial magistrate ha karon ti to kher lawanga judicial hanti reng kha boi thla ka magistrate hi chihni ang de hi kan nom ta he executive magistrates kan ti ho MCS ho DC officer thu ang chi ho executive lampang an khoi ta a keini judicial magistrate hi chu Mizoram judicial service ami ho hi kan ni ta a tin first class judicial magistrate ne na pondil theya first class magistrate kan soi zaw le lokanga ke mani MJS judicial service atia kan lu hian grade 3 kan lu hianin judicial magistrate first class kan in ti chin ta a senior civil judge nen amaro chu tun din huna Mizoram pumpuya kan in dailo awangin longtlaya hian khatiang turang kha anom ri lawa ka tho pui pakhat meichhia senior civil judge nen kan omta a chu ka soitang ang khan magistrate phalna lo chuan magistrate ka ti khan judicial magistrate ka soina MCS ho executive magistrate ta kha ka soilo na ani kha chu ta hi chona lang lo ta magistrate ne na phalna an mon dil chin ta ni heta longtlai ka ron om nu hi chuan ni kum oga sa tangin ka ron oma longtlai ko om nu chuan khatiang vut ngai zan lai a te min ron kai tho ngai ang chi kha chu I alot thing em lo wa aizola kanom lai te kha chuan aizola khan kum thum le thasari chuang kan posta zan la ya te zandar ni dar khan vel te in kai tho kha atamani police te exercise lampang ten meichhia man lo du si a kha magistrate phalna lo chuanin manan theilo ni ti kha kan soi zaw na ni sela tin meichhia thil ti swala pu kha meichhia case nei hi longtlaya po han tor om nu han tam ve em me ani meichhia thil ti swala pu meichhia te kha police an lo man ta court a shwayan ni ma hian doctor ne na hian an shwai nge ni Mipa po ni rose tu po ni rose court ron shwai turin doctor ne nan ba exam nge ngai ta a chu thil ti swala an pu meichhia khamman alo ni khanin doctor ne nan shwai po khan doctor meichhia in alo exam alo en turani doctor meichhia kha enge nyang alo rem chang lo ni put ama kai shwai na hnuaya tal khanin kha examination medical examination khanei turani tin hey body search kan tia police in mi an dap chinin huang khata khan meichhia kha dap alo tul ni chuanin kan meichhia pui police so in min dap thei ani ti kha kan singe nge don nya TV ate movie ale film ate po in log mu training karing meichhia reng an man don le court an kalten shwai te pon police meichhia chawin an khoi chinang kha khai mu chinang turo kha darin a phut tlat wanga ti ani chu thil pakhat adot ni le ta se adota kan pakai le ka soi zung menga meiche za omna ti borbang zonga mi pat meichhia na lam hoi tharum tho na thlengchi reng ang chi kha alo omani chuan police ne na kan vak police ne na thu te kan va thleng ani chuan meiche police in alo dong songang ti ani thenga dong songa ti hi chu investigation kalpui case hui zui le tiang zong te kha ni ta a entirna tan khopui jok machine tamna nga chu azola nga te chuan women police station te om sang to nge ni meichhia le meiche chung har sat na thleng thei ang zong khatiang case zong kha police station dang ne na in lak pol lawin meichhia big chawin an ngai to meiche chung chang a thil thleng meiche case related women related case an ti me khatiang ang
ngai tua tu police station te kha khopuya jok te chuan om to ta a ka soitak ang khan khatia ang thilpui khoina lo thleng ang chi ni ka chuan Hmeichhe police in alo dong songa investigation zongjong ko Hmeichhe police officer ina boy pui tur ani a ama ero chu khatia ang i har sanna ang tok tu Hmeichhia kha mo to swal tok tu ka atak salama emo ariru lama har sanna te alo to ka police station a akalrem cham theilo ani chuan a chen na ina Hmeichhe police officer khanin avatlo anga I thil enge nyang a statement te po athu soi te kha ava record turani tin khami Hmeichhe ti za omna ti borbang chungchang kher lawa po khan thu she tu thu zo fya tur an ni reng hian Hmeichhia te le rirulam le taksalama ruwa ban lote kumsom pangala ting lote le kumsom ruk panga pel to te chu police te hian an chen na ina hianin anwa kalchil turani ta ni chu thil pakhat ni le ta se tin adot le a chuan ka soi du chu chom na chungchang hi in lo she to mai theya I fa chom na kan han ti mai china mi zo te hi chuan fa chom na ringot hi ni lawa mi in nu pa an lo om ta a entina a Hmeichhia a uire a in chen an ni chuan kha chu thudang ni sela tin nu parem ti dun na asap tong takin le adan tong takin mutual consent an ti ni lo nu pa in rem wa in rem taka in omsang mayang tiang khatiang ni lo inge yang heta chuan soile soi nu district council a chuan khami dan big personal loss big khain neya wangin kha chu ka ba soi kai lutuk lawanga ui re na te emonu parem ti dun na awanga in chen na ani lo chuan a Hmeichhia in tho chwa mu mala nei lawa ama in chom theilo ni chuanin a pasal chen ta khan chom na apinge ngei turani longtlai ka ron chen nu pon hetiang order hi ka siam nual to ani mo atul dan entiran sarkar na thok an ni kher kha ngai lo mipa ngen yang pian phung har sana te wal ban lo na te an nei ani shan lo chuan an nupui hluite chom nak te kha an petura nia an fa te po an nupui na kolani chuanin chom na kha an pe ngei turani kha courtin khau takin I order kan siam china ni khami an chom na tur an pek lo kha chuanin an pek lo tha apiang khan zela kan thon china ni ti kha kan tar lang le du a ti chuanin adot le a chuan Indian Penal Code ti khan no se to chin mai theya thil ti swala pu te engtin nge sheman li ang an shem na dan kha chi sang Hmeichhe chung chang big zel ni kan sei do no Hmeichhia ni wang khan I engtin nge Indian Penal Code a chuan in zia ti kha kan soi le anga ma saberin Hmeichhe za omna ti che thei tura kut tho tu chu a shem na hi ana chak ania kum khat ai tlem lo kum nga thleng zel tan tir the ni a poisa choi tir bok tur ani ti ani ta ni India ram Penal Code a chuan in zia da na chuan tin hei Hmeichhia physical contact an tia asap tong takin engen yang hei private parts lai lo ba khoi ang chi te mo khatia ang chi an du lo chung lo wa ti lu yang chi teng te kha shem na hi an na em me ya mania pon an hing chu ka soila na rem lowa het bilong tai kan ko ta hi mi pakhat ka convict ani shem na ka pe ni Hmeichhe pakhat chunga khanin thil moi lo tak alo ti awangin a case kha kala akum telin kan ngai to a to pa chuan thiam a chang talowa a thiam lo na kha chiang taka thu she tu te nan non soi bok of den awang khanin shemna sam tak mai kan pe ani hetiang te hita kan han soi reng hian kan vel le kan che vela thil thleng ve theilo tur he ta ram thla deuh le vai ram kan ti mei mihring tam na thleng tura kan ngai thin hi kan vela hian a thleng reng ani ti hi nu ten vo in nia hian veini local khom te han kan shat kan du a kan soi peng le lokanga no pangpong swal chung changa pon mani loka khoen lain helipata khian a thlenga karil ru hi kini chan kan na na kan ti tu kan ti me ta mai ro chu aram angjong te a caution angjong te le a society angjong ngai to chuan karil ru hi na thin me ya enge nyang swal lo pun lun talutuk le engtin nge nyang chung kwa kan zirtir na diklo wang kan ti jok don nge chan tak khachu mithiam te soi tura da taila khilai helipata khian no pang
no pang le no pang ani berang chu apong swal tu po kum tling chuang lo I inpong swal na chhun kho en lai na lo thleng ani ti kha in chelo mai theya I aril na thak katia I kan society han ngai to hian mo kan phalam hun han ngai to han athim ang reng le me ni chumi chu kan soi peng lu kan ni chu ti chuanin I khami endian Hmeichhe an du lo chung chung hei blue film kan tiang chi mai film thalo lo en ti lu yang chi te mi pat Hmeichhe na mang tura lo so mang chi te lo the mang chi te pe kha chu dan ina ngai ho em me ya shemna sang tak mai a pe thina ni tin Mipa tu po Hmeichhe thom no hli sak zong emo akut lo tho tu emo chu tiang ti lo pui bom tu an omani chuan a shem na hi na khop mai kum thum aya tlem lo kum sari thleng zel tan tir the nia poisa choi tir ngei bok tur ani tin pa tu poin Hmeichhe sarwa ka omlai emo hei kor hnuai ke kor te kan ti te kor hnuai nen chuwa alo omlai lo bi thla emo a thla lo lak sak te hi danin angai ko em maya khatiang mi khatian omani chuan poi khati na kum khat aya tlem lo kum thum thleng zel tan tir theina poisa choi tir ngei bok tur ani a avoi ni na kha alo thleng ani phei chuan kum thum ai tlem lo kum sari thleng zel tan tir theya poisa choi shem the ni hei hian Hmeichhe in bual lai lo bi thak ruk te pindana an lo anin thak lai lo en te mo lo bi thak te tin bathroom le toilet lama zun raman thiar lai lo bi thak te tin nu pan ni chwa nu pat na hei mi pat Hmeichhe nan hmang lai lo bi thak te an thla lo lak sak lo report te thlengin a huang vekani chu a hlom em mai ni kha kan sharatan ani le ta se adot le a chuan hei hi chu kan rama hian atam lutuk lo tura hian ki pon kan ngai dewa amai ro chu TV a te kan mu thina nga Hmeichhe zui ruk ang chi te Hmeichhe in min du lawa min ngai na ve lawa min ngai zong ve lawa ani ti chiang tak atilang to hnu chung po mi pai na zui tral mei te he internet le phone te social media kal tlang te avazar boy renga lekha te avat khonang chi stalking an tia khatiang ti kha danin a hian ngai ho em meya avoi khatna kum thum thleng zel tan tir the ni a poisa choi tir the ni a voi ni na thleng ani phei chon kum nga thleng zel tan thei phana nia poisa hi an choi ngei bok tur ani a zel tan han ti han tia han soi hu chana ol samme di kum thum afan na lo em ti a han ngai to hi na hi om the ania amma ero chu mani chunga tlak che han ni khat po zel chunga chuanin a rei du ani in chung te in chian te in nau te in hmesha te po zel tang an om mei the han zot che ula ashi om mani chunga tlak che hianin ashi ong em mei ni zela kan thon tur te hi kota hian patling po ni ro se nutling po ni ro se an mi tu hi tla zoi me ni a zel chuwa kha in ram dang angi in ti du da na te in rig ram na te om lo ma sela khami zalen na du han kalvel the na nei lo khami freedom kan ti berang chu khami han nei lo taka kha ashi om na chu ani ta ni ti chuan adot le a chuan tongka le che zia manga Hmeichhe zo om na ti bor bang tu chu kum thum thleng tan tir thei poisa choi tir bok tur ani a hei Hmeichhe kholai lo kal lai te lo chhai nom na le nge zamu tong kap nge tong kam dewa lo chhai fiam ang chi vel te pokha dani na phal lo angai ho em mai ni ti kha tar lang le ni sela tin kum tling lo no chi zora na ta na lo shal tu te lo le tu te khatiang kha kum skha te pe ke chu a shem na an na lu tu ka kum som thleng tan tir the nia poisa choi tir bel the an ni bokani tin adot lia chuan nupuya nei du wang emo mi pat Hmeichhe na man pui du wang emo a Hmeichhe du lo chung lo hruai bo kidnap kan tiang chu khatiang kha kum som thleng zel tan tir the poisa choi the bokani tin nupui emo pasal nei rang chung sia midang nupui pasal nei tekha kum sari thleng lungin tan tir the nia poisa choi tir bok the ni nupa kan lawin chena ni chuan danang takin kanin chenna kan ti felanga midang kan nei du ni chuan danang takin kanin chenna masa ka kan ti fel ngai ti na ni chu ti chuanin entina tan
he me chia te min danina min ending ka soi the min hum khal na bi ka chuanin endinanin ko ta thu she tu aten lo tang thin ta pong swal emo khatia ang tuar tu ang chi te kha ko ta ron kal ta se ami palamukil te khan thu ron zo don ta se a me chia kha egen yang nun lo tluang lu tuk big lo amalama a past life ate ege no chu zwar po ni ro se engmi po ni ro se khatia ang ama character ami zia a past life a hun kal to chalo le misha tana adu lo turang chi egen yang tong kam ang kha ami palam pang le au kil te pokhat alaka khan an mang tur ani reng lawani ti kha entinan nang te chu entinan inpom swal na te ang case te polo ni tang se entina tan voi khat sex iman na po ni chuang lawan lom ni ama in pasali to ni lom ni hanin tiam chi mo khatia ang indeu so na tong kaman di berang chu khatia ang kha danin mana phal lawa ko ta chuanin man ngai ni lawani ti kha kan tar lang le ni sela kha CRPC le IPCB ka chuan ni mei sela chuan heta hian hi mi hi soi man lo hi ka hlau lu tu ka kan lo sheto mei theya alo sheto to chuan kan shat bel le na ta ni ta mei sela dan pakhat tha em mei India ram hian kan nei ani the protection of women from domestic violence act kan ti a sam mi panga kha he dan hi kan lo nei dei to meya mei chia te in chung khura tu na mi hi chu in chung khur chung chang kan soi do na he mi hi ka soi ma kan soi pen de lok du chu amma in longkai han khesi la om ngai mia lo ka soi ta kan khan ke po ni kum ogas tha tang ko rot oma ogas tha tang vo in ni theng hian he mi dan hwai han case pakhat ma aron la lut lo hi longkai district hi amak ka ti mei chia te hian hetia ang violence kan lo tuar lo tak ani chuanin alom omani ta se ama ero chu an chang shelo le au chuak ngam lo te kan lo omani chuanin voinia han hi enge nang mani inti chak tharnan le infui phurna tan kan hantar lang ni sela rights kan lo ne ni dan hian min lo hum hima min lo hum hal rengani ti hi voinia han sheta ila domestic violence omzia ha kan soi photanga he in chung tu na chat in chung khur chau kan soi don kan taksa a emo kan tong kamin emo ri le sung le pai e le in chung chang in shek be na in chung khura me chia ten kan tor hian domestic violence ani mo kan kina kan soi zawanga I kan pasal te laka ani kherlo poin kan pasal chung te an nu le pa te an far nu te u naw pa te an chung te laka tang khanin kan tuar the ni tuar mek po kan lo mai thei kham tiang te khan ko ta hian azwal ko the ani motin district shanga hianin protection officer anti le service provider anti te khang mi te khan omanga kashat swalo chuan social welfare department wai hanam china maro chu women and child development department te khan hanin dang beta a khami ten wai khan omanga khami te na khan va thena thil ti shelo turani I entinan in chung khura khanin soi sakna mo physical abuse kan ti I put in thak na te I lawin rik ram na ang chi te kha khatyang kha mei chia in apasal ni kherlo apasal chung te laka po tuar the khatyang kha tuar ni chuan ko ta then ngei turani chuan adot le chuan sexual abuse kan ti enge nang pat mei chia na lam hoi zong ti du da na ang chi mo khatya ang chi kha apasal laka te alo tuar ani chuanin I ko ta kal ngei turani kal theyani tin economic abuse kan tia he chu mizo chung kwa hi chan omlo tura hen kan han ngai remote amar chu lo omru thei mei thei boka ramdanga vai kan ti mei ate chon tam china economic abuse eile in chung changa te mani mo te hu phur tlat mai te mo eile in chung changa in shek te tin an mei chia in en kol na ve tur ang chi en tian pasal na tho chwa nei lo oma tho chwa nei lo om ta a mei chen en kol na ve tur ama personal mamu a han le ve na tur te po sum le pai man tur po han pe du mia lo mishing ni pa te po kha om the ni kha tiang te khan omani chuan ko ta kal ngei tur ni chu mi adot le chuanin mental abuse kan ti thayanga I putte min thakin min bun lai tin lo ma sela tong kam deng khong tak te in musik na tong kam te entina tan fa te po in shin sak thailo te po lo om thei ta ni
khatianga te po khan fa in shin sak thei lo awanga in deu so le in diriam na tongkam ang chi te khatia ang verbal abuse ang chi te khatia ang sang kha lo thlenga ni chuan in ngai tua thiam me in ka ring ka soifia thiam zo zo ko ni mei thei in chung kur har sa na sang thleng thei kha courta azwal ko the ni khatiang case kan ngai serious ma case dang zong a in kan kalpui chak thina ni ti kha kan tar lang le ni phut sela chuta chuanin police ne na po thlen thia amai ro chu na china ka soitak ang khan protection officer le service provider te ne na khanin an kalanga khangmi te khan an lo buai pui vek to ang kal she lo turani nang mani chunga thleng lo po ani mei theye in Hmeichhe in chante in unau te in chenom te chunga po lo thleng the hemi hi lo tlangau vezel ula athan chu keima ni mi in chung khura thleng tur mo kan ti hi keima ni nai te a po hian thleng chin ni tuna te ka soilai me po han career roa kan chung te nai deuh hi aron lang reng ani a pasalina enge okay nu pa te chu in hau chang te chu mang chung kwa po in hau chang te chu mang khatiang song song ka chu lu chuang lo amai ro chu mishing hei thei pa top pa in hu sit te trong kam chheli tuk a in ti te ri ru nat ngoi te lekut in thak ang chi te khatiang zong zong kha he dan huai hat alu di vek thei ani mo ti chuan kha mizo te chu na china atira ka soi to ang khan court ta kal she nam kan ni a heta thet hemi dana tak pe chuan mani pasal te mo pasal chhum te mo vakhin chu vanuam om lo ve ti kha ri rungai to na khana lo om the ni court chu amwang thin sia to pa thiam kan chang le lo si anga kan pasal le mo pasal thung te kan va an far nu te mo te kan va king mual pho ting tak anga kai mani hianin engma hi chan bo tha hi kan nei le si lawanga ti ngai to na hlo thon na khari ruwa lo om thei ome amai ro chu ka soita kang khan hemi dan pi khi chu kan man mo china thil man mo tha kan awangin amwang chan thei lawa interim order an ti me courtin a case kha atopa engen yang thu chwa siam ma po khan thu chwa lai lok asiam china ni ani taka chona siam ngei zo kan ni ti chuanin court kan chen chuan engtin nge court chuan a lo ti ang ti a chuan pakhat na chuan protection order an ti maya hei hi chu entirna tan a Hmeichhe kha put thak te tuar thin mo a pasal khan put a lo thak regular maya amo pasal chung te thleng pon yang chu khatiang tem te khale invo na ang chi te khalo khatiang chi te khalo ti ni chuan khatiang ti to lo tur khan court khan khamini la an ron court an ron lu ni la khan order asiam the ani tin a Hmeichhe kha na thok ani chuan an na tho na huna te lova inzar buai lova ti buai te po om theya khatiang huna kalchil to lo tur te khan court khan order a pechin thei ta a tin an lo om sang to ani chuan phone emo lekha emo he tun la chuan social media kal tlanga va be buai to lo tur te khan court khan order asiam thei china tin nu pa te chu joint account nei thei te ni a bung ro in tom te po nei the ni a khatiang te kha court thu lo chuan mi pa khan lo ti ri remote thei lo wani mo khatiang lo ti lo tur khan a lo ti ma po khan lo ti lo tur khan in protection order kha court in siam china ni tin thil dang an ma mo da na zirzel khan mo protection order kha siam thei ta a adota chuan residence order an ti le maya adana hian hei mi patam tak chuan abik takin zu in ni ang chi te tho ka phithianin an nu pui te no chwa ten ching chin ni turo in atanga chuak tur ten an ti chin ta a khatiang kha dani na phal reng lowa Hmeichhe thi min lo hum hal meya in atanga chuak tura alo ti po khan khatiang kha ti to lo tur kha ti the ni an chen ho na te kha in ti boy to lo tur ti theya tin lo cheng dun thei thut lo an ni chuanin om sang tur pon thu pe thei ani a om sang ami pa zo po kha a in po ni ro sek ro se ami pa zo po kha chuak turin court khan thu pe thei ni mo tin a chul da na zin a Hmeichhe zo kha mun danga in lua ten lo po om lei lok ri sela a in lua man le ama mo zong zong kha ami pai na pe yang ti in court khan thu chwa siam chen ta ni da ni chu tha ti ro Hmeichhe hi min lo engen yang min lo duat kan ti meidon mi tong kam soidan tak othia ma har min lo hum hal me ani tin adot le chuan monetary relief an tia sum le pa ya in en lo chungchang thu hi
na china fa chom na kan soite nen te pokhat en ang thei thawang amar chu he chu domestic violence dan hwai kha ni ta a Hmeichhe e zon na ti chiat sak zong a mi pa kha lo khosa emo dam doi ina in en kol ngai khopa alo soisa emo mo an bungron nei ang angte alo ti chiat saka alo ti riral sak chuan khang zong man kha pele turin ami pa kha court khat order kha pichin ta ni tin nu pa in kara chuan fanau te an lo oma fa in chu han zui nge tang queen ka sha kan lo hu nem to da na hian mizo te na kan rilrua diklo ka ti eme pakha chu fa te hi mi pata anga kan ngai thlat hi ni hi in chen lekin pa ta ang hian kan ngai thina ma se hi an ni bik lawani mo hemi dan hwai ngat phei chuan a Hmeichhe zok hi fa te en kol turin a Hmeichhe ka engmak thok lo ko ni ro se ami pa kha fa te en kol tak ani ngang lo chuanin a Hmeichhe ina anupui nu zok ina kol turin court khan order asiam china asiam theya anin en kol tur zong kha chu ami pa ina apek turin order asiam thei bokani khang kan soi tak zong a kan soi lo thil dang po tam taka thleng thei ni ari ruti na sak ngoi hei nu pa hianin pasal te kan la nei ve cha lo wa kan la sheve lo thona chungin mi te tang te le chung te le chan te tangin kan han chat ve china hian nu pa te po hi in husim te u te lo om thei hi ni o me ama khop mai kan nu pui ni reng te hi mi pa te hian husit te hi a thena chuanin engel zirna lampanga te kan chen san lo wang te phu ni thei khatyang ha khanin in lo in musit chin hin lo om chin ani o me khatyang zong ari ru enge a mei nang le chung te ve hi a hanin tiang chi mo indiria na te indeu so na tongkam ang chi zong khatyang te kan lo manga ni chuan kami ri routine nat man compensation order kha kotin kan siam china ni mo chu he dan ni cha em ya khatyang ang kotin na order asiam zong te kha ami pa chung te zom tur thlen po khan po ni siam thei ani pasal te chu ni ro khang zong kha an tilowa an zom lawa ni chuan shem na dan om zela avai na boina soi sen ni lo an ti lawa zirzel khan adan hi an ta em mai ni ti hi boinia hianin kan hanin shil shele ni sela ti khan khamichina khanin zo beldu nei kan omem thil danga general de wakalu ma in e dar som pakhata pel to a han shat bel chak riau te nei te kan omem ke ma char ka chonga